Oke guys, kita lanjut lagi di persiapan pernikahan Nilvin dan Ayub. Ini sementara Mas Soso Papyong sama Nasu guys. Kira-kira dia yang mana Nasu? Kailangan mga pakilala ko tayo ko. Mapakilala ko tayo. Adiyo! Lanjut lagi guys. Ini Papyong sudah ada yang masak. Belum masak. Berapa? Oh, naman re atwi. Oh, Makan reak. namakan. Hai. Pai uram mo guys. Maraka na kuat ito ano hindi ito na uram bang siya mo ya. Ya mo. Ha. Datang orang pertama itu ngepasyaran po. May balilipat ko nga rin katasin. Emang niya ito, kampi na lang. Kamalang tampi ka ito. Kenapa cuma nak apa kami? Puris ka rin niya ito. Dah kamu mending ini coba ada manito jantungan na ladi apa ri? Rasi dulu mati parah kan guys. Kerbo kulen itu ke Sino Neno. Ini bagian perbabian guys, bukan kerambau. Wah. Di ketika Kande Marasa Toraja bagian mana bang? Ini di Toraja di Sadan Balusu, Bangun Lipu. Beruntung nanti. Sudah gerimis pemirsa. Adakah yang bisa membantu dulu itu? Adakah yang bisa membantu? Ini tahan-tahan pidolo. Mana kolen nih? Marisun mana kolen nih? Musuhnya ini apa ini? Bos. Melo di pa bati-batian. Sini kayo medyo, dari lamang pati. Kanak jadi kan ay. Tasu-tasu ah.